Agi sa takwa, ipagaw ipasuron, ininira pa pesangka, magampalada, ipaw. Tapi rupogaw kan naliwa rajin na. Ipamigay bicaray kalimat la ilaha illallah. Ibicaray. Dini sikiri ka bahwa mi. Ya kuya sikiri ka mi la ilaha illallah matanam niati. Tapi dia menrek tappa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sinina atama tepena buang Allah Ta'ala ke hadir. Iro buang Allah Ta'ala maki buah ilinoewe. Tania mimeto haji tu on romarak na tauwe. On romarak dak tamatu okopi suruga. Ia koko nikmatu suruga tu di negara capak nah. Ma teru-teru di kapal capuran. Riasang abadan abada. Ia ko suruga matu papinya memataru di gaga susah. Mau mikir mali susah cek dek togai balu. Yoko suruga matu madisi teru tahu denang kana malasa. Jadi itu gaga matu to malasa tama suruga. Apa ipa disingi jolok api pertama. Oko suruga malolo materu tahu de gato matoa. Jadi itu tu natama suruga to matoa. Apa ipalului jolo sogi materu tahu de dang kana kasiasi ina tu limanya mempapinet dingo ko suruga. Tetapi papinya mengyok ko suruga okoi lino yaki buah okoi lino Lai jama iro papinya mengimat uko suruga alolong uko suruga asogirang uko suruga okulino yaki buahi yana tunah kada punga Allah Ta'ala wa bataghi fima atakallahu daral akhirah akatai sapai akhirat akatai sapai angkatunya menepas sedian ki pungala talo ko akhirat ya katai patu dina janji amuji ro dewa sempah jangia pandrita nene kuriolo dina janji ko tani di makatai wala tansa nasibaka minad dunya aja tak lupa witoto tamatu okoro akhira polok kolinoewe. Ia ko makasimui bate tapakke gunai atutungat tanalingi pungala tala cinampak kolinoewe maka toto tamatu asurimonri suruga. Imi kota salah gunakan ya tutungat ta toto tamatu asurimonri isaliwan nai suruga. Dua mitun orang okoro ko de toilala suruga saliwan nai. Ia nampai makada pung Allah Ta'ala aki buah ko ngokolinoi.
Ya ko makadai bokong berarti angka milawi agar milawi ya naro surugo nar milawi aki bokong wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa pada maki bokong bokok kami nama kesing adalah takwa. Agia setakwa iru pengertiannya sangat takwa ipagau i agana surah pungala ta'ala ini niri agana tiap pungala ta'ala iru setakwa ipagau ipasuruanna ini niri papesangkana magampasa ipau Agi setakwa ipagau ipasuron ini nira papesangka magampalada ipau tapi rupogaukan naliwa rajinna apa mage ia ko pasuron na pungala ta'ala ipagau de nama tanrang asele nokolinoe de nama na sasele na okolinoe de na pada ko pasuron na punggawai mana sasele na anu natyangi pungala ta'ala mawatang isalai apa mage de na mana sa hukuman na ya pokok natyangi pemerintah tapagau to ya ide mana saat terungkuang ya pun natengi pungala ta'ala kui pagau de nama nasa ganjaran ya ko pakita mata biasa tau mega ipagau anu natengi pungala ta'ala justru boy pakita mata ina tulima nyama pakita mata mitai nyakan jarita jadi takwa pogok ipasuruang niniri papesangka magampang ipau tapi marajing ipogau ia wadingi pogau i pasuruang wadingin niniri na papesangka angka pamodala ipake agaro itu tepe ia tu ampai ilalan na korange ko yobi bertakwa atau matappo patu yobi ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih itu matappo bertakwa kepada Allah nasibawai takwa tongat-tongang bertakwa kepada Allah atau ngatonga ki mita o kupungala ta'ala tau matappa isuro mitau magi angka tau matappa tapi de na mitau matappa gojro makadang kapungala ta'ala iko matappa kasa ang kapungala ta'ala magi palik demu pogo ipasuron iya biasa matappo mi tapi dia mi tahu matappo ko makadang kapungala ta'ala matappo ka magi palik mu pogo muinat yang ipungala ta'ala iya biasa matappo mi tapi dia mi tahu jadi eta matappo aja matappo bawa mi itau toki eta matappo bawa mi itau toki magi ni suruh ki bertakwa ia ko bertakwa kepada Allah rilino yalingi asagenang asurimunri suruga orang bertakwa okko lino iwiringi asagenang kemudian okko akhirat suruga onrot
Irompe no biki pungala ta'ala. Ittaqullah, ittaqullah. Bahkan kumat Jumat itawi di nasa katok baik kode gagah ajakan ittaqullah. Kode ni yuk biki bertakwa kepada Allah. Apa pentilak dah iro? Pak Lino akhirat yunri menyaman dari kok kaki bertakwa. Agaknya menokolino orang bertakwa. Mayyattaqillaha yaj'allahu makhraja. Nigi-nigi bertakwa kepada Allah, angka persoalan nama rajing pungala ta'ala malingi solusi, pungala ta'ala malingi jalan keluar. Angka persoalan tamawatang dipecahkan, pungala ta'ala meringi jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nawertuki pungala ta'ala dalle pole tandri sangka-sangka. Denang ka nai cita-cita. Denang ka nai reking. Angka dalle naweringi pungala ta'ala. Denang ka ni sangka-sangka. Iro janji na pungala ta'ala. Ya orang bertakwa angka persoalan nama rajing selesai kangi. Dalle na pole gau denang kana sangka-sangkai. Itu kolino. Yoko aira suruga. Maka dia pungala ta'ala. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Orang bertakwa okoi matu taman-taman surga yunri taroi. Taman. Ya sangi taman anu makasipak kita mata. Taman surga. Pakarangan na suruga. Mega mata air. Kair terjun. Pokoknya maka kasing pemandangan ngokoro taman surga. Maka dia bita bendingi pura ini tau makku taman surga. Dia gamilo marak dok kulinoi. Aga fasilitas nokoro kami namatan rokoro taman surga. Akhidina ma'atahum rabbuhum. Ya kon kagaga ya cinna yokoro taman surga. Pungala ta'ala sendiri angka yolota pakang kaki. Angka ya cinai pungala ta'ala angka yolota. Sioloki pungala ta'ala. Nadena gaga pada nyam pada nareko iri taimatu pungala ta'ala yolota. Maka dia geruta maga papinya mengyo ko suruga ya ko sita rupa ni ko siolo ni pungala ta'ala matu pada kolanya nyaman na suruga. Ini nikmat yang paling tinggi. Nareko iritai matu siolo ki pungala ta'ala rita. Na yoko taman-taman surga agi ya cinai agi matto ilalang ngatie. Pungala ta'ala pakang kaki. Ang kaki sita. Tapi ang kamato matu asuri munri. Si olo mato pungala ta'ala. Tapi dinitai. Magi na dinitai. Apa tuh na pacukulun na. Jadi orang bertakwa si olo sita pungala ta'ala. Tapi ang katotau matu si olo tetapi dinitai. Magi na dinitai na pacuku pakitana. Maka dia mengatakan walau taro idil mujrimuna beneng pada titai matu asuri mondri tau megai pelanggaran na tau megai dosa na ya tiang aku pungalatana po itu pogawi beneng titai matu okoro aga kedona maka dia pungalatana naki suru usihim inda rabbihim
Tol na pacuko mi bawang ulun na ko risisena punga na taala. Te. O ko yolo na punga siolo ni punga na taala tapi na pacuko lengi ulun na. Di dulu limita yung punga na taala. Te. Magi na limita masiri pacenga ulun na mas pase pacenga. Masiri magay. Marepe atyang tol na pudit pugaw Jadi kacele masiri di dame. Ha. Toli cuku ulun na pamangilaw Rabbana absorna wasami'na farji'na na'mal solihan inna mukinun. Puang witatongan ni puang. Kasito nga pali kumapato itay. Papinya mapalik ko ipagaw ipasurat tay. Wasami'na weng kalingato ni puang. Tacala to nga pala ko batay tao. Yateng ni pagaw to tabarasa to nga pala puang. Weng kalinga ni. Wita ni weng kalinga to ni puang. Farji'na na'mal solihan inna mukinun. Ipo pali sunak kasi. Milo ka pagaw amala. Apa makokoy yakin na yakit-tungat-tungan na. Apa wita ni weng kalingaton dia yakin na palisu na po palisu kat sinampa. Te. Me lisu maga. Me lisu pajaji bola mo cek dela dapat tanda jaji mo mate. Aga nasag ajaban no upajaji puang. Aga pale melo mana lisu balu sisang na puas sumbang manang. Ngite. Te. Mak bangu bola cek tapi tanah jaji tak pamate. Waktu na palisu ka mikol lisu bangun bola pajaji bola mo aja bana melo mana lisu balu mana ngina poak kapakang. Itu. Ni. Mo goraki ma betalangi palisu ka degaga ji lisu. Anak loloi ko jaji ni dena wat din rewa pe mabumbuan indok na. Makotori ko to mati na. Dia nawat dira jaji lisu pimang. Jadi natung kepungan la taala podaki beraja tu masa sekali. Buah memang ni amal ama kokoe. Apa kode? Oko piroma tu lisu de ni palabaki. Di waktu na pada panida piro. Buah memang ni amal ama kokoe. Pogau in pasuron pungan la taala niniri agana suro na tepu ngala taala. Akibua ki bokongi, akibua ki amala. Pogo ipasuron. Jadi yoko piroma tu asuri mori na perita, na pay kalinga. Jadi makokoe tapogo memen ni pasuron na pungala taala. Supaya dia tu masa sakale matu okoro. Dia na tu lisu matu okoro. Maga tu lisu apa panas dengan Nabi ter ya ko itai taman surga dia dah milu merak dok kulino tapi iro matu de ini te taman surga de nasita punga la taala ni tami pacalang ini tami iro justru melo lisu pi bang kulino melo lisu kulino orang bertakwa de na melo lisu pi kulino magai ni te taman surga sita punga la taala liwa papinya mat dan sading. Oko piromatu na pakipitang. Jadi pasuron na pungan la taala angka pamodala na pawat dingi pagaw. Aga modala na iman. Tepek pa. Modala na barange dui. Ia ko mega mo dui mega mo dala mo masoli agagay magampat to yali. Tapi ko makurang ni dui apalagi ko dega dui. Mo masimpo barangnya. Dito ni rule mali. Agi gor gidi kaga dui. Dega mo dala. Miki mali bale 20 sabu tapi 50 sabu duita. Masimpo maliki bali 20 sabu angka mo pasas sunnah 30 sabu masempo pak matandre mo dalatan dai melo itali
30 sabbu. Lauki tokoe siali na wajajue 100 sabbu. Be soli paga. Di na masoli, duita di na ganna. Tolo masumpajang. Weh, rajing. Di na marajing masampajang ni. Di na marajing masampajang. Magi pala nakadata marajing. Tepe tadi na ganna tapake masampajang. Di na ganna modala tapake pogo pasuro na pungala taala. Ramalangi isuro ki mapuasa. Ay, makaraji mapuasa de na maraji mapuasa tepe ta de na ganna ipake mapuasa. Di sini na tu pasuro na pungala taala marajing tepe hatu pamulanna tau matepe yobi. Ite. Yobi bertakwa pokok pasuruang tau matepe. Isuroi mapuasa tau matepe. Isuroi mas sempajang tau matepe tu isuroi mas sempajang. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jum'ah. Tau matepe ya ko yang biran di sempajange mapamula aso na juma. Jadi na juma mi bawang. Mi yaumil jum'ah mapamula aso na juma ko yang biran sempajange fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai. Pada hari ngaran ni oko pungala taala salaini sinin na jama-jamat tawadingi papuli dui. Tama tappa man, tama tappa isur masampaja, tama tappa isur mapuasa, tama tappa isur bertakwa. Jadi modalakna takwa, modalakna pasrona pungala taala, modala untuk salaiwi agana tiap pungala taala adalah iman. Tepe. Ya iya na ya sange tepe. Mapamula tojat-tojata iya panapaja ya gurui okopi calori naki buru iya na tu akatana na bitahe utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Atuntuk ki padisangen ilmu aga ilmu iman. A guru ki tepe mapamula tojat-tojata letuk calori na ki buru mati pi napa paja mak guru tepe. Maka na buktikan ni bunga jaji anak ta maka dai nabi ta bangi do cili atau nah bangi agaro bangiro Allahu akbar pungala ta'ala maraja riwat tudai napa karajai ambokna indokna lebih roloi ipodangi nanae maka dan kamu patu maraja ang kamu paparlui pakaraja itu pungala ta'ala. Riwat tudai napa ni pakaraja jama-jamange lebih roloi iperkenalkan nanae maka ang kamaraja pungala ta'ala maraja. Nape bunga janji ro iperkenalkan ni iman pungala ta'ala. Allahu akbar. Bunga mak bicara nanae. Nei loras si nabitai pak guru. Lafzul jalal. Allah. La ilaha illallah. Nak kelor nabitai pak guru nanae. Allah. La ilaha illallah. Aja ni pak guru salah ni. Macam ki ma bicara batua ki dewasa ki. Nai loras si nabita toli pakabaru tepe Jaddidu imanakum pakabaru tepemu. Kila ya Rasulullah wa kaifa nujaddidu imanana. Itanaiwi surah Allah Ta'ala pikku bate pakabaru tepe
Maka Nabi ta aktsiru min qauli la ilaha illallah. Ipa mega-megai bicarai kalimat la ilaha illallah. Ibicarai. Deni sikiri ka bawah mi. Ya ko ya sikiri ka la ilaha illallah matanam niatie. Tapi dena menrek tepe Ia ko meloki penrek tepat ta meloki pakabaru tepat ta bicarai. Degaga asompas sangadina pungala taala. Degaga pancaji ki pungala taala pancaji ki. Degaga piara ki sangadina pungala taala. Degaga mariki dalle sangadina pungala taala. Pungala taala na sabari na poli busie. Pungala taala na sabari na sarang. Pungala ta'ala manang ibicara pungala ta'ala maka iro minre tepe iro nasa nabitar pamiga-miga bicara kalimat la ilaha illallah sampai meloki mate maka da sinabita lakinu mautakum bila ilaha illallah talkingkang lalalangi tau melo mate si bawa la ilaha illallah apa angka jaminanna mangkana akhirul kalami la ilaha illallah dakhal jannah nigi male pacapurang ada kalimat la ilaha illallah ijabing itama suruga mapamula toyata mapamula bicuki pendidikan iman ia paling pentingnya icarobiangnya apung itu makokoe pendidikan iman ya semi kampungang ya ko pendidikan lino, pendidikan sapadui, pendidikan untuk lino, wah dibangga-banggakan. Mau tanya sijing, tapi ko pendidikan wadingir runtuk dui mega hawi banggakan, si sengak tu yanu. Amore tu masih jing, tapi ko tapa ya gurui, samana mau sijing ya sakarato. Ni gaji iro engka rombongan matandre sekolahna profesor doktor mahasiswa loi rekreasi kapala pesiar iro kasi papalarin na kapala sapirina kapala agaji rosa nako sapiri kapala ro kapteng nakoda ay makalabani sapiri magampang ipahang iro sapiri na kasi kapala diga sekolahna jadi matandre sekolahanon naro napa kalonto-lonto kasi sapiri kapala biasa ko mas sekolah pa nakada dinang kawas sekolah woi dinang ka maguru matematika mau bisa nage tu mati-mati yang aga. Nah, saya mati-mati Denis sangi, dia nak kena sekolah. Maka dia itu matandre sekolah, oh ketinggalan zaman no. Ketinggalan ko mon rokolino sekolah pai pake makokwe mikir runtuk dui sekolah pai pake. Bakat to melo kala siang ngitawi sekolah to pa. Dia gaga mulai runtuk ke mas sekolah. Iro kasi sapiri na kapala mamakumakumui. Sisa na matangatasi kapala poli angin lopoy bumbang. Masih lemah nang matandre sekolah nona. Maka dari sapiri na kapala biasa mo ko mak guru nangi. Ay masih lemah nak dia nak kata mak guru nangi mati kami ya gurui kadokteran ya gurui anu ya guru dia nak kata mak guru nangi maka dia sapin ka kapala masolamanan no masolamanan no milabu kapala ini salama macen nangi mako sisro mat asunu napek ko pada mas napek ko ki buru iro aguro linota
Melo tapaki kala siang ni tahu dena na laku. Dena laku. Biasa mungkin maguru tepe denang ka. Oh, masolan no makokoe. Tepok manilaku makokoe. Yeah. Sini no masalah melebihi kadere. Makanya pelajaran iman ia pentilada ya, tapi icaro biangi. Magi nak kuaro deni risa makar modal aja peli tu pugau amalahi. Nah agar ya setepa. Yang meromo tapi agar setepa. Iko waktuku aktimu poko wahda. Iko dauraki dose pole ara asli. Mak bicara Pak Guru ki tentang tauhid aganasan. La ilaha illallah pengertianna dua lam sandre. Lam nafi si bawah lam tasabut. Tapi bahasa Arab Pak bicara gini ya. Lam nafi lam masaka la ilaha asakar manengi degaga wat ni sumpah. Napai patentu cidina illa Allah illallah cidina pungala tanah bawang. Tapi ternyata iro bicara nami tepe iro magampang ipau. Tapi hakikinna ya sange tepe hakikinnya sange tepe halusula dak makarjing meromok deni risep papoli. Aga hakikinnya sange tepe. Ipasui arajanna sewa-sewa mengeluarkan keyakinan kepada makhluk dari hati. Napi pertama keyakinan kepada Allah. Denul letama yakin loko pungala ta'ala nareko angkamu pi yakin kepada makhluk. Ipasu pa jolo ya keyakinan kepada makhluk. Angka manu melo ipatama rakbangi. Dena melo tama manue magai angka puarang ilalang rakbangi. Angka tingkalung ilalang. Angka ulalopo ilalang. Oh, pasu manang ijolo itu tingkalunge. Pasu manang ijolo itu ulalopoe. Pasu manang ijolo tu buarangi pole rabange. Mapacipi lalang napai pertama manue. Makro hakikina tepe. Ipacingi keyakinan kepada makhluk dari hati. Na pertama keyakinan kepada Allah. Contohnya. Matepe mana ki tu kapang. Pasti matepe mana ki makada ia sange api matunu. Matepe mana ki? Ia sange api matunu. Itu keyakinan kita. Apa magai? Nita mata. Ipake manasu. Ipake matunu bale. Matunu manu. Matunu. Ipake matunu. Tapi watunna Nabi Ibrahim alaihissalam. Napakalipu tepat na loko pungala ta'ala. Napasui keyakinan maka da api wat di matunu. Gangkana laitunu Nabi Ibrahim alaihissalam patapula sona. Dena terbakar. Magai. Nasabak yakinnya kepada Allah. Amo api tapi dena puilu pungala ta'ala. Dena makan re. Ia biasa mengeluarkan keyakinan kepada makhluk. Yakin maka dia sangi piso magere. Tapi Nabi Ismail waktu negere yakinnya kepada Allah. Denulle pisoi gerei. Apa magi dena puilu pungala ta'ala. Ia biasa mengeluarkan keyakinan. Keyakinan Siti Hajar. Waktu na isaleko lakaina. Isaleko Nabi Ibrahim. Lo lanjutkan pasuran pungala tanah pagau lo mak dakwah. Yakinna maka dek najami ngak pungala ta'ala. Tapi kode galau jama pekko batina. Yakin lo ko pungala ta'ala maka pungala ta'ala malengak dale tapi kode gau jama kamopi. Ia keyakinan selain makhluk selain daripada Allah. Agak jama-jamang.
Najami nga pung Allah Ta'ala. Tapi ko digau jama, aga na sabari. Iya lah tu nak jama. Aga na jama. Masai. Lari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Magi na kuaro. Nasaba. Lari menrek Bukit Safa. Matiro. Ang kagama padang kapole. Nawat dikak nasi selai na lengak dale. Digaga ya lingi. Mak jama ni lu. Tapi yakinnya kepada kerja. Digaya lingi. Lari silo lautan Bukit Marwah. Angka padang kapole lautan masih leleika. Digaga sih. Lari silo riang. Digaga. Lari silo lautan. Kapitu malalisu. Antara Bukit Safa. Iro na jama ro siti aja. Digaga ya lingi sampai puru lari-lari kecil. Itu praktek aku menreki Makkah. Masai. Digaga ya lingi. Puru bani. Napa na pasu keyakinan kepada jamang-jamang. Tanya tu ngepale ijamai wat di Papole dalle. Puru nak degaga wat di Malenga dalle puk sangidan na idi mi bawang. Napa taman illallah. Ini ni bawang walik dia lengak dalek pun. Dia berjabang dia nak pasuk makhluk. Napa ia leng air zam-zam. Napa ia lek dalek? Allah lengat dalek. Ia orang zam-zam mero muncul wah mi gawe. Maka leo manuk-manuk padang kapol riang ni wong karo manuk-manuk mat depe. Ang kapal pengusaha galo ngokoe. Ang kapal hajar mi gawe na alengak waimu walik kuanre. Padang kapule lautangi tiro ang kamanuk-manuk makaleo ang kawai Koreawan lo mak depeto Marwah kampungnya Marwah tanah Mekah mancaji sogi Siti Hajar batua Nabi Ismail 17 tahun napa angka Nabi Ibrahim lisu Marwah ni tanah Mekah sianna ni alai makwaro wattunna kali putapna wattunna berhasil mengeluarkan keyakinan kepada makhluk dari hati. Ayero tapak kalipu ya kuang kamu pilalang sigaru ilalang tanya tauhid asanna tanya tauhid apa yang sangi tauhid si dimi pungala taala bawang si di ilalang ya kuang kamu pi keyakinan kepada makhluk ilalang dari pasu maneng. Iya tu terus sila ada pokok pastoran pun Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Hayya ala sholat. Lau kijik mas sempajang lau ki mas sempajang. Peko ku salai rakal aku tingkalungi. Pasui tingkalungi napa ki wadi sompai pun Allah Ta'ala. Iya kong kalimu pitu tingkalungi. Pura pi matu mas sempaja na penrewa si jamai. Ya tu nak kada pun Allah Ta'ala. Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ard wabtagu min fadlillah. Pura pi mas sempajang napa kita bare-bare. Tak bare-bare aga sampai rio na pun Allah Ta'ala. Kega sirio na pun Allah Ta'ala amu matangangi mak jama nak basi te kuasarai eta salaisi na purio ki pun Allah Ta'ala. Tapi kau pura ki mas sampajan loro, pura ki mas sampajan loro. Tapi masuki majama latu asara basi tahu matu pasi. Jaka ma dia tak sampajan asara di situ na jaji na purio pun Allah Ta'ala. Pura ki mas sampajan angken kata mi wajah pari-pari ki asu loki wajah sih amate gami na dini wajah inrang. Angkat tau mate mita pak bawa pari-pari ki masija. Ketua malasa mi celingi na puriu pun Allah Ta'ala pura ki mas sempajang lau ki masija mategai na dia tadapi iya mana rio na pun Allah Ta'ala ro jadi ipasupa tingkalunge ipasupa puarange ipasupa pakanrekan rewe napa wat ditama manue ipasupa makhluk dari hati napa ipatama iya ko ilalan nati angkana tapak kalipu pun Allah Ta'ala jadi dilalang magampan ni ipagok pasurana pun Allah Ta'ala. Magampang ipasuro pun Allah Ta'ala.
Allahu Akbar pemanyamang isalai Pak Mag pungalatala maraja siaga raja ni jamaku siaga raja ni siaga iya pungalatala maraja maka na perhatikan torioloe Allah isampia mana ilo mundri digaga pungalatala maraja enak tereka akan torioloe maka ro modele naro isampia mana itu makhluk digaga sini nama salam lebih oleh karena itu membagi-bagi dari pungalat ta'ala tepak kalipu sehingga angka kita tepak no bitoki pungalat bertakwa orang bertakwa suruga oko lino iringi papenya mapuliri pungalat ta'ala sini nama salam oleh karena membagi-bagi oleh makamalakangi subhanallah bihamdi subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.